Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rifushi wa ukaya wafanyishia aksida banu ya mana ya remani gari ya ina nufarikisha ngadona mzima mwangoni mwandu wa mfikiri hukabanu mziki wangu kujakabanu kabasimbi ntatoshinda ngoma ile jobo Said Yusuf do you hear triko ya de manani ewa mzee hukabanu wakata yaksida ngami hogobani ulanga mndoho tsibone mwana boyala la bonsi mwana wa mahaminga mfukari mina hatofariki sur place sofari iyo taxi awilo gari karsu jua ukaya shako zipamrengi waro dele garlen ha lindele gari kaw lende na wonde saye mana lindele gari na wonde sanga dwenda na wona ajali kaw ende na ujiri hunu mjini zahan latije omra ya wadima hunu wana mabibiro rekoja bana mabibiro sanenzi ya usabanu sante vani kaw leo wende na ujiri accident zero yinu nam ndo sorongo wa wambe zajiri ani wewe hukabano harumwe kataya jadi sikaba na jadi uone moto yabo yabandisiwa sinashinda na habari siri jari daladala jari mkaze moto ribayari parakosepu wajewa mbenge ridaki mia kwa militi kaurenge telefoni yangu nepari tatipara gendarmerie shandongo za muoni za dunga wezo sinoshindo zamba mwana wa Faridi shoferi wa imzwani rakasi na ehu atofa sur place sinoshindo zamba ukaimana rapara koze kuna wajewa verifie ndizo wamboye mwana mahaminga bija mkini arma pepre mitano ndo masika mitano nne ezo ndizo ndio shindani hambie sha rifushi wakale gari lamre mandala katikati logo jubala biseli la zamoronu hea ne moto wewe banu wakaya haka ufurusha nda hubi swapi anori fa karma mahadi sabri hafili hashamo tum kinala hunjao si hapa sikar jamon ala hunu ambani huna hojao hea kwa dunga no ndishuoni wakanzele shioni alafunga wola himabala jau abo warjambo kana we yakauja we moto akanza liseola ajali iti valando banu yakaya bala fini hamsanga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wende na uvonde si wa mwana ikao izi resultanga zendele yao shaka nguna jele kabu havuku sabando banu ikao lewoye mwana hende na uremwa hata mndungu ono nkaba yakayabamba nambo nabusalam ngari wana ukaya kozepu ne hifadhi twara ujabano ili wajewa watunde wajue za jiribano hindene gendarmerie ngiyo bang habutsa wajue za birabano hindene sayinu bando bahani kaule o wende na ufiniho hauka labda wo waka ya damu shema na hasa arengwa ne kozet mwana wa apepre 5 ans heli rafushiwa hende na uremani gari de Tesla leo huno mjini zahan latije vano hamad biro si hane rond-point ya usi harumai pare ya usi santé militaire na huendelea hunu dashe ye ajali yende na ujiri banu ye mwana hala yaye pare yamba ninguheyo haukaya ngabo pala shio ikao ngilo karibu banu haka hanza ye le shioni ye ajali yende na ujiri banu kabla hadro katalko hindum ndio hala sio bali ajishida be azid
ngarwa nao ka hena mndu hatsohumiwa haukaya wakavanu wapara ikozepu wapara gendarmerie wao balaha utahawa wajue yeza jirindini shamguna rihifadhi haukaya emagaringa ndao mbio haku na hunu timala nikao maal asafi kawajakazi wa dodan shahena mndu mwanzo heni mndu ya parsamba pare anyongo hangu timwanza ukaya mwanzo ende mbio mwana masamedi abo salama ngamjokaya yesho kungiyo inji sharifushi wa ukaya hukabanu tsorinika mbauwezo haumba maalumati ya hezajiri rikabani zo kweli na ukaya rikabanu rikansi vala rone moto ala zambani uheya shasikate ani moto ya jalija usikuka leo yabuka bate jokata idini okay moto haja njiar maele garidila na ojar male gari na ye moto sisi mimi hoka wacha unsone moto bale mawali male armale garidila ba sanja una sasa ewa ile gari litende libiri ani moto hanjiar male akar male garidila halafu akauroha na balawoda bisha sawa swili ewa hakapasha bono wale gendarmerie labio halafu ako dingo nihunda jawo nele gari langilo bale halafu moto hajaru dingo kupoheya halafu bakupoheya na wale ibo imze o gari lisali njia halafu ako le yare mesha ito jawo harime shaitu amale garli mesha tsarmale gari ewa shaka jabonde si wakib mavine wayo ka jambonde minja wona pile lambende so no shehito bo share majawo ba zabada bonja sahando ngala kadwa waroha damu hau yodo consider shidore gafu paskari wono kafula holelo abala moto pasu ha shehid ko zo shehito ya jomkini si hafar ke sur place kinishi jomkinishi ye kule sabalange ndabango ona ebala hawe koze posa wa mrenge wa mrenge abodo ajoko rinikaye ekukulizo ya mwiso sisi mwimo watu dokari ka hapo rimona sha kajenjo jo mjusa akabanga sarmansi ya kisharia rifushi wakari mwanamme apepere Mohamed Sanja paro abdi mwana wa Faridi Faridi taksimani kwa msimbi hunu mjini inshallah okay marhaba menji wangalizo tukufu amande heli mwanao ye gendarmerie ngiyo bala haubima haukaya hamande heli jua wele gari wilo likali himi bala lihimi alafu ye moto akodingoni abo kajashinda yarambu ukaya ngawa virole gari va hende na urema hehelira kushwa haruma dernières informations hende na urema hakaudingoni hula nguroho ya heshiweni haukaya ngabo pane mwasho banu la himana mshwatu Khadija haka habanu ikawa haka hanzaende shioni ya ajali yende na ujiri wala genda dah mana ewa wala mabari Farid ewa sharaka tuone ewa katsibanu ngazija ewa anda kwa ndungu ono hata hama shinunde denkaba yakaya vamba ushe pasishu amene denkaba ya vamba inna lillahi mguna jeli ukaya desha harumo winji ngwamba ukaya fariki shakarnojo confirme haukaya rahaze yankete rake jahisa haukaya hasa yekorisa au hajarengwa nekozep baada ikao accident jiri shawa kavanu apare kozep wajawa renge mwana gendarmerie ngo vanu hau evaluer accident li ajiri wajue ukaya erika ha degrindini shando chemezi za harmo wandu ikao ngwende sawo magari ranzie mataksimani re maparticulier ukaya limiti ya vitesse ndio muhimu hau evite ajali hamanda zinu zitijiri ndio muhimu hau evite ajali zindi hamanda zinu zitijiri emana wo mana wa mwanene asi mzua nikao yuanshi harumaye partino
ikao ye taximan uko ho parwa Farid ya bosiri liyo hununda sirjo hushindari mrambu haukangari pashaweze taxi haku chao manenasi mzwani kwenshi hunu bien integre mjini hauka yemongo ni mwa tsimbi ajali yende na ujiriban tasi mwana hadhimania yende shioni ha heheli raparisa hakaya udimoni mahele gari linu la kalahima linu litso hima ban lilala ha likalihimi bana kodi ngoni na nguroho na gari la katkati liroha zambaninga lehe yao bahe ngwanzo ya traverse ta hareme banu ende na ure mashahitu haruma ele gari hasibonsi ajali yijiri dotsomba Mwenyezi Mungu yokaya havukunge na mwiyo dotsomba Mwenyezi Mungu kaya havukunge na mwiyo rishinderi ya nshitsena insha Allah hamnon kamwabanza shazi ajali zanzia zinu ngebidio zirengwa hadhari haku haukaya wanangwa virao emagaringa virao hehe zevite siwanzao yabo evite ajali hamanda zinu dutokaya wanduwa shashizeze yabo watukufu dotsomba Mwenyezi Mungu kaya yemana hapo kushabo wandungwa lindao eze enquête za gendarmerie ranziwo etabliseze eze mesures za hao nane le jawabu la heko zetu yabo ngarjo umnikani melezo zaidi harumazi na katirjao nguna jeleka havuku inshallah yabo hata mpaka ndapo ngato kaza kufu yako yabo haruma habari zijao ngato homo nishiani rijue hali ya hema nawe shando tudomba zeduo kaya obahanu yaliyo ngena mwiyo inshallah abo hata ngare mlaha ni ha ndimando inshallah wangaliza